watoye Donald Trump yari yavuze ko umuyobozi w'Uburusiya Vladimir Putin yifuza guhura nawe kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Ukraine. Kremlin yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro ariko ko uku guhura gushoboka ari uko Trump azaba amaze kurahira nka perezida wa Amerika. Tariki 10 Mutarama 2025 Kremlin yatangaje ko Uburusiya bufunguye amarembo ku guhura hagati ya perezida Vladimir Putin ndetse na perezida watoye Donald Trump, ariko ko intambwe zifatika zo gutegura iyo nama zishobora gutegurwa gusa Trump amaze kurahira kuwa 20 Mutarama 2025. Ibi byavuzwe nyuma y'amagambo ya Trump mu ntangiriro za Mutarama aho yatangaje ko Putin ashaka kubonana kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Ukraine. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yatangaje ko Uburusiya burabushishikajwe n'ibiganiro. Yagize ati dukeneye ubushake bw'impande zombi ndetse n'ubushake bwa politiki kugira ngo ibiganiro bitangire. Peskov yabwiye abanyamakuru agira ati tubona ko Trump agaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo binyuze mu biganiro kandi turabyishimiye. Yongeyeho ko Kremlin yumva hari ubushake ku mpande zombi bwo guhura, ariko ko ibintu bizatangira kugenda neza Trump amaze kwinjira mu biro bya perezida White House. Peskov ntiyemeje ko Putin yasabye guhura na Trump cyangwa ko inama iri gutegurwa kuko Trump yabitangaje. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yatangaje ko Kyiv yiteze ko Perezida Volodymyr Zelensky azahura na Trump nyuma y'irahira rye. Icy'ingenzi kuri twe ni ugukorana na Amerika mu nzira yo gushaka amahoro. Umuvugizi wa Ukraine Heoili Taikili atangaza yavuze kandi ko Trump ashobora kuba afite gahunda yo kuganira n'umuyobozi w'Uburusiya, ariko ko Ukraine ishaka ko amahoro agerwaho ku bwumvikane bwubahiriza inyungu zayo. Nubwo Uburusiya buvuga ko bwifuza diplomasi kuruta intambara, Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo bo mu burengerazuba bagaragaje gushidikanya ku bushake bw'Uburusiya bwo kwinjira mu biganiro. Intambara yo muri Ukraine imaze hafi imyaka 3. Uburusiya bukaba bwaragiye bucibwa mu ruhando mpuzamahanga kuva bwakinjira muri icyo gihugu. Kubona na perezida wa Amerika bishobora guha Putin amahirwe yo gutangiza umubano n'ubuyobozi bushobora kumva neza Uburusiya. Trump yakomeje kuvuga ko ashobora gukemura intambara yo muri Ukraine mu masaha 24 gusa, ariko nta bisobanuro byimbitse atanga. Nyamara muri iyi minsi yagaragaje ko byamusaba nibura amezi 6. Ku rundi ruhande abasesenguzi bavuga ko ibiganiro bishobora kuba bigoye cyane ndetse ko Trump ashobora gukomeza gushyirwaho igitutu ngo yemerere Uburusiya ibishobora guhombya Ukraine. Mu Burusiya umusesenguzi wa politiki Georgy Boft yavuze ko guhura hagati ya Trump na Putin mbere yuko ibihe bikwiye bishobora gutuma habaho ubundi bushyamirane bukomeye. Boft yanditse kuri Telegram agira ati impande zombi zirakizera ko urugamba rugikomeza ariko ruzazana intsinzi. Yongeyeho ko guhura kwa Trump na Putin bishobora kuba impinduka zikomeye cyane cyane ku ruhande rwa Trump. Tatiana Stanovaya, umushakashatsi mukuru mu kigo cya Carnegie Russia Eurasia Center, yavuze ko iyo ibyiringiro by'inama biba byinshi akenshi n'ingaruka mbi ziba nyinshi cyane cyane ku ruhande rwa Trump. Umubano wa Vladimir Putin na Donald Trump wavutse mu buryo bwihariye cyane cyane binyuze mu mitekerereze yihariye y'ubuyobozi bwabo ndetse n'inyungu z'igihugu cya buri umwe. Nubwo hariho ugushidikanya ko utavuga rumwe, hari ingingo zagaragaye zishingiye ku bwumvikane buke cyangwa ubwiyunge mu byiciro bitandukanye bya politiki, ubukungu ndetse n'umutekano. Trump ubwo yari umukandida mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2016 yagaragaje ubushake bwo kunoza umubano na Putin. Yakunze kuvuga amagambo ashimira ubuyobozi bwa Putin nk'umuyobozi w'icyitegererezo ndetse akagaragaza ko ashaka gukorana nawe kugira ngo akemure ibibazo mpuzamahanga cyane cyane intambara yo muri Syria n'umutekano ku isi. Trump yagiye ashinjwa ko afite imyumvire yegereye Kremlin, aho bamwe mu bayobozi b'i Burayi no muri Amerika bavuze ko ashobora gushyira inyungu z'Uburusiya imbere. Mu myaka ya mbere nka perezida, icyemezo cyo kwanga gushyigikira Ukraine binyuze muri OTAN
cyangwa gushyiraho ibihano bikomeye ku Burusiya cyateje impaka nyinshi. Muri 2018 Trump na Putin bahuriye i Helsinki muri Finland mu nama yagize uruhare rukomeye mu kugenzura umubano wabo. Trump yashimiye Putin mu ruhame avuga ko nta mpamvu yo gushidikanya ku magambo ya Putin ku birego by'uko Uburusiya bwivangiye mu matora ya Amerika muri 2016. Ibi byarakaje cyane abanzi ba Trump n'abashidikanya ku nshingano ze nk'umuyobozi w'umuryango wa OTAN. Mu gihe intambara yo muri Ukraine yari ikomeje, Trump yakunze kuvuga ko ashobora kuyihagarika mu gihe gito. Hatanga imishinga yo kubaka umubano hagati ya Kyiv na Moscow. Nyamara ibintu byashimwe n'abayobozi ba Ukraine kuko byagaragazaga ko Trump ashobora kwemera ibintu bihabanye n'inyungu za Ukraine, cyane cyane ku kibazo cy'ubusugire bw'igihugu. Mu bihe bitandukanye Trump yashinjwaga ko afite inyungu bwite mu gushyigikira Uburusiya. Ibi byahereye ku iperereza ryakozwe n'umushinjacyaha Robert Mueller yashaka kumenya niba hari ubumwe hagati ya Trump n'Uburusiya mu matora ya 2016. Nubwo ibyo birego nta bimenyetso bifatika byagaragajwe, byasize icyasha ku miterere y'umubano we na Putin. Trump yakunze kugaragaza ko OTAN ari umuryango ushyira Amerika mu bibazo byinshi, kandi avuga ko ibihugu binyuranye by'Uburayi bidatanga umusanzu ungana n'uwa Amerika. Ibi byatumye Uburusiya bushobora kubona icyuho mu bufatanye bw'ibihugu byo mu burengerazuba kuko bwakomeje kugabanya ingufu za OTAN mu karere. Trump na Putin bombi bazwiho kuba bafite imyifatire ya realpolitik, aho bashyira inyungu z'igihugu imbere y'andi mahame y'ubumuntu cyangwa uburenganzira bwa muntu. Ibi byatumye basangira ibitekerezo mu bihe bimwe, ariko nanone bikomeza kuzamura ikibazo cy'uko Trump ashobora kugendera ku nyungu z'Uburusiya aho kuba iza Amerika. Nyuma y'uko Trump asimbuwe na Joe Biden, umubano wa Amerika n'Uburusiya warushijeho kuba mubi cyane cyane mu gihe intambara yo muri Ukraine yakomezaga kwiyongera. Trump yakomeje kuvuga ko ashobora kugarura amahoro hagati ya Kyiv na Moscow, nubwo nta bisobanuro byimbitse atanga ku buryo yabigeraho. Umubano wa Putin ndetse na Trump wagaragaje ishusho yihariye y'uburyo abashaka kugirana umubano n'Uburusiya bashobora kugendera ku nyungu zayo, ariko bigakomeza guteza impaka mu ruhando rwa diplomasi mpuzamahanga. Nubwo hari bitaragerwaho, ubushake bwa Trump bwo guhuza ibihugu bibiri bishobora guhindura politiki z'isi ku buryo butunguranye.